Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Shugaji kusaka imatata ruran. Wasiukupi, shuk casado runa imallata rurana kashka hawaka. Tukuikunami chikan uykunata charinkuna. Wakinkunaka, kusakunaka hatun paktachikunami ninkunami. Ima agzaypish, yuripish, paymantami shamun. Shuktakunaka, warmipish kusapish, chaylayallatagmi yuyankunami. Mayhan imata agzakpipish, astawan kuskita apamukpipish, ishkindik shuk yuyaylla kanami astawan allika kan. Efesios 5 pika apóstol Pablo kaninmi, kusakunapish warmikunapish, kay shukmanta chay shukmanta kazunakuna kashkata. Chay washami pay kanin, kusami uma, kutin warmika, kusata kazunami nishpa mandan. Shinashpaka, warmillachu kusata kazunakanga manakashpaka, ishkindikchu, shukmanta kay shukmanta kazunakuna kangakuna. Apóstol Pablo kakay hawa, paypag yuyayta asayachishpami tukuchin, katik nishkawan. Verso 25 pi, Cristo ka, tandanakushka krihkunata huyashkamantami, paypag kikin kausayta kurka, kusakunapish, kankunapag kikin warmita chasnallata huyaychik, kusaka familia tapushagmi, shinapish, imashinatak pusanakanga, pusana hawaka, apunchi Jesus, iglesia tahuyashpa, yachachishkakunata rikushun, shu, Jesus ka iglesia mantaka paypag kausaytami kurka. Jesus mana wañushka kakpika, kunanka iglesia ka mana kausaj kanmanchu karka. Jesus ka iglesia pag allipajka, paypag kausayta churangapagmi allichirishka karka. Kaypimi kanchik, kushikuytami charinchik, shinallatak shuk rurayta paktachinata. Kusa shinaka, punllantami tapurina kani, ñuka ruraykunaka, shimikunaka, agraykunaka, ñuka warmiman kausayta kukunchu. Ima kutichishkata mana yachashpaka, kikinpag warmita tapuy, tukuymantaka, Cristo imapag kayashkapi kausay. Ishki, Jesus ka iglesia wampay imata ruray tukushkataka shugmanmi churarka. Jesus ka charirkami tukuy derechota, ñuka huchakunapi wañuchun sakingapag, shinapish chaypag randika, paypag derechotami sakirka, apanakuyta ñukanchiwan ama tukuchingapag nishpa. Kusakuna, ñukanchik warmikunaman kushikuyta apamunapag randika, ashtawanchu imakunapish ñukanchikpaqlla kachun sustarikunchik, chayka kabishkatagmi ñuka derechumi nirishpa. Kimsa, Jesuska iglesia wiñarichunmi sakirka, waranga watakuna hipapish, iglesia ka Jesuswan alli apanakuypi, wiñarishpami kushikuyta tarishpa katin. Diospag shimipika nikunmi, ashtawan alli sumaq punllakunaka chayamungami. Kikinpag warmiwanka imataq tukun, espiritualpi wiñakunchu, payka kushikllachu, kusakuna, shuk hatun mingaytami charinchik. Ñukanchik kawsayta sakishpa, shukpag allita ruranaman kayashkami kanchik. Imashinashik kanman, ñukanchik kawsaykunamantapish, maypi kanamantapish yallitek sustarinata sakishpa, ashtawanpish, Cristoshina, alli kanapi ñukanchik yuyayta churajpika. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.